Mapia ini ero dange. Balalo must go, balalo must go, balalo must ngo. Kete wini Jimmy wengti ki bene ki rache. Rach pa balalo ma wana chuli wangeo. Makiti ariemu gi ki ye. Ena ye ni gi wilo ngom maduong in large scale. Kagu wilo ngom maduong gi kelo diay maduong. Diay maduong eno ni pegi fencing ngom ma meggi. Diay karo balo chama dano, diay karo balo odi kadano, diay ba ka nyono marfali kadano timo ngo. Ena ye the main factor ba gede arieme ye balalo. Pende gede arieme balalo pe tien lok mo ma pat doge. Ka tien lok mo tie ma pat ke ngo mana waje ni che waje. Ero to me, to the best of my knowledge, gin ma kete arieme ye balalo enen. Be pa balalo tidingo. Mi achel wundo tela. Wunto miero neni balalo de go creating teach. Kilo tieno bulu ba. Keto wini balalo ni go konyo the local community ba. That is why wunu logo mere yamo kono. But the affected people are the local community. The affected people. That is why machaw la tela pe nen ne piri keni. Nen ni gino mone ka anatimo will be affecting the entire public ni. Pe nen ne piri keni. Mi achel anamite ini tame kom la tien money ma ke nyuale ot yat chi mien ne oto. An la tien neno ni miero bet ka feeding ikom chak diang. From day one, wai neno money madong la tien ero nyepe ke nyoka ke dek gini. Tam la tien neno ni matikin pachi. Megu money ma nyaro to ka nyual. Megu money ma chi wudo to. Chi la tien money ma tidi dong kwe ringam chak kwena, ringam chak. Now in rieu balalo. In macha la telo ipewa ke diang chak mo me miene dano ba. Wa dieli mo peke. La tien money ero beru ki tuo ma ke luoni malnutrition. Mano mojam nok ikome. No tiene di char no yi gu leng pe ki mar chak ki ngongo gore. Yomo yi in la tela. Wariem kyo. Megi maro chak, megi maro gimo iken ma mate. Very gate. Wariem kyo te balo ngom wa kongo. Tampe jo mone magi kwo ki kom jone. Chiki be wachi in la tela ki kom. Mera ye tama. Pe tampire machal la tela. Tampe dano. Ena inde riam balalo ni. Kono no ikeli dano dien chak. Ni wadong balalo pio meruge. Wundong community money dien chak. En poke group money matien. Wek go bet ki dien chak. No wafuyu. Riem mugino money la boy any option. Me konyo the people benefiting from them. Beru jay ti go do ki lot man ki wang dana ta.